Hela hi Koran Hall number 4 ani. Kumsang hi som pakhata KTP Golden Jubilee. Kanlam na turpualin Holy Bible zia chu program kalpui me kania. Tunge lojek te reng in enteang por ania tunge siak kan en chado ngani. So achalalang tunge lo mengker ngai ama hi kanan ko mange. Hira mun South Christian Chalai Poten na kum sang ni som pakata Golden Jubilee kalom na turata na imbu sai na ta na Bible zia na muna niya Bible hi kut zia ka zia chu tu mani zia to te ming zia na ania Bible hi ni som panga thatum sang ni som thochan zan khan zia ania zandari le mi som nga zia chan ania branch leader langwal ram chuanan zia ma sabirin tuna hian mi za som palin zia to ni hi sam bu zia na ani le a sam bu a hian number somli pa thumna ziak zawin li li na tron le tur chia ni bu zia na ania thung thar bu a hian chanchin tha zia zo to ni in tir ko te thil ti bung som pakhat zia mek ania som pani na chunzom tur chia ni thung lui bu zia na ani ve le thunga Tukung luya hian number bung som parukna ziamek ani bok lian Holy Bible lian pulpit Bible lian kan tiang khania bookmark ina in chin chia hi an ziamek lai chin chena nia hemi en tonin ziangat ngatani tari tlangwala nun fela le kan committee member tlangwala isna nun sang aten Bible an ziak mek ani